ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال اینجا رکادی امو هین گشتی نفیق و دوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران وکو هین زانن که روزانه اف برنامه تیتا پیشکش کرن و هر روزه که امرابی میوانداریا کسانه که یان چند کسانه که بویه که بابتا کلفیری بیتا گنگ شکرن که او بابتا ببیتا ورگرتنا چند پیزانین که بومه و هوین هجا و خوشتوی افروکجی و پتر خدمت کرنا هوین هیجا و پتر خدمت کرنا بینرین بادینان ساتین ایوارا بادینان تایبت امرا بوین میوانداری ماموستای زور برایست ماموستا هشیار عابد برپرسی بزاوا گوران الپارزگه ها دهوکه بینران دی افروکه هندک بسیار الماموستای هینکرن سبارت بزاوا گوران وضع سیاسی یه افروکه الحریما کردستانی رولی بزاوا گوران پرلمان نوکه یه حکمت حریما کردستانی رولی بزاوا گوران یه گورپانا سیاسی افروکه حریما کردستانی جیاوازیا بزاوا گوران دگل برینوکه کو اپوزیسیون پیو دیار بو ویگا ویکو دگل حکمرانیه پیوندین بزاوا گوران دگل همی حزب و لاین سیاسی حریما کردستانی و این دروی حریما کردستانی اف بسیاره و چندین بسیارین دین وکیوا دل ماموستا هشیاری هینه کرن هینین برایز و خوشتویجی شین برای وان جماره وین سرشاش آمدیار هین پیوندی مبکن و راسته و خو هر پرسیارکا سبارت بابتی هوا هبیتن هین آرسته ای میوان افروکه بکن بوه که برسول سر بیدن لی دی داخازش هوکم هر بینره که بینری آمد کرد بلا پسیاروی یا گریدای بید بابتی بوه که پتر خدمتا برنامه بیده کرن و پتر برنامه بیده زنگین کرن هکر نه امن چارین برسول سر ندین ما مستاشیار دست بی که تو گله بخیراتی سر چاو افروکه بو ایوارا بادینا گله سپاس یاد زور سپاس ما مستا بزاوا گوران و افروکت حکمرانی دن بیجین ناوا پرلمانی دا وکو سروک پرلمانی وکو گلک اندام پرلمانی هین کاری ویگا وی همبر یه بری نوککو بزاوک بو ام بیجین اپوزیسیون پتر پیف دیار بو جیاوازی کفتیت ناو بینا و هر دو کادا وی دمی و سردمی بری نوکه کو ندیر بو ام بیجین تنیشان سالت بون حتما جوازی الخطاب السياسي هاي جوازي الاسلوب شول كرنيه هاي ل 2009 كما دست بشولي كري حتى نوكاجي يد اساسيه وكو بزاوا قران هاتيل قر برنامجك وبرنامج سياسي استراتيجي سياسي بو كردستاني بو چا برا برنا به هرمی و کشا کردستان الكردستان باشور اف برنامج الچهار سال اولی وصا باش دینان کو ام وکی هزکی اپوزیسیون بینه پیش به خدمت به برنامجی باشتر کی اف خدمت او اپوزیسیون بونا اپوزیسیون حريتك معين تو الترناتيفا كي طرح كي بو خلكي تو بشي مناقشه فكره كود سائد بينو شولت كود هاد نكرن بون 20 سالت بري هنجيجي مجال ويد كود بشي وان بيرو باورا بينيا بر سؤالي بس وان 4 سالت 4 سالت بيت اف جدانا و ما في جارب همش عولي ما دينا كو جرينجا ام بين الناف حكمته ده چكو وقتی تو اپوزيسيون تو نشي قانون داريخي تو نشي بريارة حكمته بدي تو اپوزيسيوني بس بجداريا حكمته تشتكت خدمتها في برنامجي وخدمتها ملتي دايا طبعا وقتی تو حكمته داي تو نا اپوزيسيوني تو معارضه نيني تو الترناتيفا طرحناكي تو دي الترناتيفا ناف كابينه دا طرحكي والوير مناقشه كري بشنينجي وقتی کابینت قرار کاتدان دبتا قرار کی جماعی و همی وزیرت کو حزب دیجی ده دفاع شوی قراره کنه و جا اسلوب شو شکرنه گله جدا بیا بس برنامج همان برنامج ما مستا نمانا اپوزیسیون نوا پرلمانه که دا هر پرلمانه که بیدن چه کارتی کرنا خویا نیرینی هیا اکو امزانی ویگا و هریما کردستانی پرلمانی ما ببوره یعنی اپوزیسیونه که حوصا نمایه که طاما اپوزیسیونی لی بیتن یا طاما خولا برینو که یا ام بجین حکومتی لی بیتن چه کارتی کرنا خویا نرینی هسته بارد جیبه جی کرن یا جیبه جی نکرنا پروژه یا نرازی بونک یعنی دنگ نرازی بون دیار بی سر فلان خاله سر فلان برگا
پارلمانی فلان برگا دستوری حقیقت بری هنگه دست برنامه یعنی بری 2009 هجی اپوزیسیون نبی و قالك برلمان الدنيا ده عندك برلمان هنا صار اساسي اوبوزيسيوني وبنا دو برا حكومتي وبرا اوبوزيسيوني حكومته خو تشكيل كن فجا حزبك بده سي حزب اوبوزيسيون نبو برينو نعم كردستاني اوبوزيسيون يعني وصا نبي يعني هذا الكردستاني نوكاجي برنامج برلمان الكردستاني السلبي اساسي نهات يكو اوبوزيسيون كي رسمي هبت اوبوزيسيون حكومته ظل درز بكت اوبوزيسيون شو خو معين شو وانا معين هبت اف نال برنامج برلماني ده هي نال دستور ما ده هي ما اوبوزيسيون وكي البرلمان الكردستاني ده اوبوزيسيون برسمينينا بس وقتی گوران هاتت ناف دا و دور خودی تو ثقل خوی نات ناف دا دنگ معارضه هنگ بی دنگ کی اساسی دنگ کی مازن دنگ کی جدی خلق گوی خدای و قالك حکومت جی وزیر حکومت وزیرة حکومت کابینه هفت بجدی به خود دانه بس طبعا رأي خو طرح او دفاعش او خود يعني نتشون اهمال بكن اوبوزيسيون بالهندي في اوبوزيسيون كي قالك فعال هبي بري هنجي اوبوزيسيون كي وصانا بي يعني حزب بتشيك بين براستي والدوله كي وصانا بيهم طبعا اوجي مشارك بين حكومه عند دافجا نبرنا 2009 اوبوزيسيون رسمي نبي الكردستان البرلمان الكردستاني هندك برلمان هنا السري اساسي تينا ديزاين كرن كو برلمان حكومت هبت وحكومت ظل هبت حكومت سبر هبت ما أفنينا وخوزي ما أفا هبت چونكو حكومت درزبين وحكومت ظل دي بتها ماياوك وحكومت حقيقي جي دورة كي باشتر ببينتن دي إعادة نظر كتن بشولت خو بريكو بيتا برلماني دي هزرت باشتر كتن كو دي چاوا جاباوي سوالي دي جاباوي سوالي يعني بونا اوپوزيسيون تشتكي قالك باشا بو ديمقراسيتي بس برلمان ما وصانا هاتيا ديزاين كده برهند بونا اوپوزيسيون البرلمان الكردستاني تهميشة چنابه تو نشي وكي حكومته سيبر و شوله بكي برهند يعني ما باش زاني كو ام بين الناف حكومته دا ورأي خل ويلي طرح كين ومناقشة بكين بس از هيبي دارم هيدي القلقة شكرنا بروسا ديمقراسي الكردستاني برلمان ماجي بيت سروي أستي كو فعلا ما مجال اوپوزيسيوني هبتن حكومت وظل هبتن شو لوانوجي تعيين كربتن ما مستهشيار برينو که جنابت آماجه بکر کل 2009 دست بکا 2009 ام بیجین گوران چی بو وکو اپوزیسیون کو ایکم جار الحریم و کردستان تشتک هبیتن ناو اپوزیسیون و یه دیار جی بیتن ناو خلقی جنابت آماجه پیچنده کر ما خودیت هکر ام ناو حکمت دابین دی کار باشتر بید بله بله کی ده هبید بجیدن افکاره خلطه با هکر گوران ناف حکمت دابید جنابت بینید کار ده درستر بید کی ده هبید بشتمن یه خلطه نمونه که بوده ده سرین هکر منو تبخو اف میزه شراکت گرد از ده بشمت اف رخه بوده دسته تخوش تو ده بشی من دسته تخوش ارمه دی چلی کرن بوچی کسی که دین ما نهیلا کو بیشن نهینت خلطن بلا هر نیف نیفه نبید هندک بون بید هندک بوده بید هندک بویدی بیتن اری گوران دی خوبینیتن کت ناوا حکمرانی دا بشیتن او تقلا برینو که هی همان دم ام بجین وی بو خلکی بشکش کرد چنکو گلک جارات بود ام دنگی وی راستقینین ام دی گلاو گوازنده و آریشین هواگهیم نهمی عردا و ام بجین حرکه هبود ناف خلکی دا لوین هبون خال هکر لاوازی یک سر با دنگی نرازی بون نوا پرلمان ده هبو جنابت بینید که اولو که باشتر گوران هو کریه ها بله از باورد که ما بتد بيجي قال راسته يعني هكر حكومات الحمي جهال الحمي وقتها معارضك هبت اف معارضه دنجك هبت دي هم جادي السر انت لواندن دي خلق دي تثقيفه كي باش ناف خلق دا چه بس اوا نحمي نا جارانتيا كو دي نظامك حكم باش بريفاتشتن وجود معارضه بتني گارانتیا بینا که حکومت کی باش و برنامه کی باش یا حکومت پرایوت شد ممکنه باشتر ديمقراطيات خبيتها خدمت كرن بس خدمتها ملتي
بريك ديجي هنا هكذا متوافق بيتشين حكومتك تشيكي هنجي رأيت همي أحزاب تيدا هبتن أف معارضة ها تشتت ناف كابينة بخودا أف وجهة نظرت معارضة ناف كابينة بخودا تينا طرح كرن تينا جنجاشا كرن وأخيرا اتفاق السر وان رأيات شابت نتيجة اتفاقات حزبي أفروسا مناقشة ورخنش إيكودو دي مستمر بتبزنا علنين وتسر تلفزيونا وتسر برلمانيا وديت ناف كابينة بخودا مناقشة كرن وقتی قرارك دان حميد چنج دربا دي دفاعش شوية كن اوجي قازانج خوية هاي دي برنامج يكي باشتر بو حكومة برايفت دي شت زيادتر ريفورم كد دي شت زيادتر اصلاحات كد دي شت زيادتر خدمات كد بس ممكنه مناقشات ووجهات نظر جدا او نابن الناف خلكي داجي اف مناقشه نويته بيستن برهند يعني هر دو اول قازانج خوية هاي ضرر خوية هاي يعني هكا تو قران بقرا ممكنه قالك حوالا تقولن ام بلا نتشينا حكومتي بلا ديسا معارضه بين فيجاري دي باشترجي بريفا كينو قالك خلق نوكا حسكن قران دنگ خوديسا باختنو بلنكتو او بكت بس ام نهاتين غير خدمته قران بكين ام هاتين با ساحه سياسي دا خدمته ملتي كينو چمل بو ملتي باشا ادويت وي بكين هنده جارا هكر بروساكوز قازانجا قوران بتن بس الضرر ملتي بتشنا بتأم بكين وهكذا هندك تشت هنا قازانجا ملتي بتهر سر حساب قوران يجيد بت جراكم في بكين وأز باوركم في جاري إكشوان جرايا كو أم تشين الناف حكمته دا احتمال وی هیا کو خلق نویجانو که امنشین نقد حکومت یجی بکین پشتی 4 ساله امنشین بیجین حکومت حوصای دی بیجن اما با هین تدابین هم دی المقابلی مدنگت و السر يعني دي انتخابات ودي زحمة تربط شولامة بس ما تصور كر أف مخاطرها التينت كو أم فرصتك حقيقية جدية بمهاتي كو أم إصلاحك بكين كو أم قرانكاريك بكين شولي دا أم برنامجك حكم أسلوب حكمي بيتا قهرتن أم وابكين كو أف پارت خلک زنین زای کرن باش بین اداره کرن وی ازمیجی دا حدیثا فرصتا که مازنی هی هزی پیشمرگه نزیکی ببنو ببنه هک دو اداره‌ای نمینتن اونو که اوردی مثلا مچلو حسی و 57 نهشتی و نهلایا ید بیه اک اوه همی فرصتا که جدیه بو اصلاحه و یهات یکن تینت مروف هندک مخاطرات السرور گرد برهنده یعنی ام هو صبر خودینه چش مصلحت ملت ید وید بکی زور بله بینه هجاب خوشتوی ویدی درگه پیوندی ها هیتوکرم بوه که هر بینه رکو برایزه که پیوندی هبیتن پیوندی مبکت سبارت بابتی مامستا تقریبا اوه سالکیان که امتریان پتر چو کابینا نیا حکمت حریما کردستانی دا هکر ام براورد بگین گل کابینا برینو که یا دست بکا ام بیجین هبونا اپوزیسیونت نوا پارلمانه کی دا تو چاو بزاوا گوران بینی اری تو بینی پتر دنگوی خو حیات ناف خلکی دا اری تو بینی پتر مشروع طرح کد اری تو بینی پتر رازی بینا خو سر پروژات کد یا نرازی بینا خو دجی پروژه که راد گهی تو چاو بینی بزاوا گوران چنکو برینو که افا بسیارن از جنابتت کم یعنی همی اونیت کو الشقامی بو ما هات یا گوتنو یعنی ما بسیار الشقامی کری کو گوتی ما برینو که خلقت بشید هکر جلسه اکا پرلمانی روینشتن اکا پرلمانی درست ببا مروی دست خوب دلی خوبت کر مروی گوتی یا خودت تو سلامت ببی چه مشکلت نوا پرلمانی دا چه نبن کس نرابیده ای کدو لیه سالک جی چو و کس نرابو ای کدو یعنی فرقی اکا گل اکا مزن گل ظالم بوری هی یعنی ما هر نه او کردستانه هر نه او خلقه یعنی ایدی ام کفتین ام بیجین مستوى که هما دوکی ام کردی بیجین دل 120 چین ایدی خلاص چه مشکل من امان هما درسته و همی دست خداینا بنگوه خوب بله درست خلاص لا طبعا فرق موجود فرق هي وحقي خلكي يجي بانطباعي ورقلن بس حقيقة يعني نا هو صار شو سبيا يعني برلمان سروق برلماني وابرو برلمان كردستاني قالك فعال ترج بري براستي برلمان بري
يعني ما دي توافقات السياسية صلال نتهلان مناقشات بريفة تنظوني بوجه چيا تنظوني او چوايا دو نتيجة اتفاقات كجدر في برلماني تتكرن هندك مناقشات وسط هاتن قلتن جماعات الدركتين دو ورن دو بريفة بين في جورينا ما همش عولي وطبعا حمي احزاب دوركي ما ظنت دو بديتينا كوف پروسا بجدار بینه ادوی اوانی یعنی چه کتی چه پارتی چه یک گرتو هر حمی هاتینه کوه جار پرلمان کردستان تفعیل بتا کرن و جناب سروک وزرای هات اول کذبی هات و هات بردم اندامت پرلمانی و دو سه جلسه بین هندک جلسه گرتی بین هندک جلسه وکری بین هم نقاش و سؤال جدي اتهاتا كرنشوانا يعني برلمان سه دورة أساسية هين دورة أساسية أولي تشريعات دورة دوية تمثيلية تمثيلة ملاتي تكتو علاقتنا بين حكومته وخلقية تنظيمة كتوش ريكو أندامية خو دورة سية دورة رقيبة السربز حكمته التنفيذي ودوري رقيب السر حكمته التنفيذي ندي تبي بارينوكا نوكا بالعكس حمي وزير حساب ابوات كن دي بانكن بيت برلماني قد تشوا جاب بدت موقف حالته والوزير جيت كتن كو باشتر شول بكن والوزيرات كت كو زياده تر بچن تدقيق بكن كو او شوليوانات كت تشاواني حتى بشتن جاب بدت اما بخو دوره كي قالك تطوره كي قالك باش البرلمان الكردستاني دوره كي باشتري ديتي فعالتره چش آله تشريعي چش آله تمثيلي چش آله وكي رقيب راسته اف مناقشات وكي برينين بس ديسا مناقشات تينا كرن مناقشات جدي تينا كرن هندك اندامة برلمان با اندامة برلمان ممثلة خلقية حمي جارة برأي حزبيات كنو هندك شوانا چن حتى تعليمات حزبيات خوجي كينو چن رأيت خوارد كرنو هندك مقاطعات كنو هندك يعني نا برلمانكي مريا الحمد لله يعني برلمانكي زندية وحيوية بس في جاري اف وجود توافق سياسي وكر يكو جو هادئ تربتن وباشتر بريفاتشت طبعا سبب جديجي هاي افتشتي هاتي ام سري الصلاة بار حتى نوكا امل بين هجومك جالك مظنه سياسي ومالي يشعل بغداد يعني وانا فلسكنا هنارتي حتى بري فترة وش قصد محاربة ما تكرن أزمة أو هبي اقتصادية بي وبيشتينجي هاي باشاجي داعش هاتي هنا سر وأزمة بيجين يا مالي ويانا بيجين أفشارت قال تيروري چه بوي لدن في پیوندی ورگرین دفع کرین كاك سعيد ايفار باش كاك سعيد ايفار باش كاك سعيد كرم كه ايفار باش درج حاضر سرچاود من زور سپاس فرمو سرچاو درج كلام دار درج نسبة السيدة و نسبة البرلمان كو على اساس كوري باشتر چه بويا بله و رقيبة جلسر تشتو يعني ثقافة ملاتي جسدينتين ويك تنفيذي وبطشتا بسيار كاك سعيد يعني بسيار شو تشتو صحتاني كاب جهنه وتاكرن بله دفمن بله اري كاك سعيد بسيارك الجنابي تبكم بله تدبيني هبونا قوران ادبرينو كدا باشتر بو يان چم كود ناف دا صلاة دا باشتره بالعكس وقت اوپوزيسيون وقت معارض وبعد بدك حكمته دا دائري باشتر بو حكمته هنگابت باشتر طابتا بو خلقي بله هذا تدا او تشتدي وقتی وانا تقوتي خود تشتد جيبه نكد زور سپاس بوده زور سپاس بوده كاك سعيد مرماتا گشت ما مستا او ام بيجين خلقي القوران هاد يكون كران وكي كاك سعيد ايكش نمونا بو يعني بالكو قالك بهندي فبو بالكو وقتك تشوي خلقك نا آخفتياس زير جير ام بيجين چه حكم بيتن يان جير چه بند بيتن خلقك نشيا باخ بيتيان هزر ندكر باخ بيتيان ندزاني ريك آخفتني دي چا بيتن لي قوران هندك ريك دانن كو خلق سرفا باخ بيتن يعني ام بيجين جاده لفاند اری گوران ایدی دشتن او لواندنا جاده برینو که وی رولی همان دمداب گیریت و جاده ام بیجین لبینی سر هر کی مقاسیه که هی؟ نه
ما نبز جاده لوان حقیقه ما تشتكي ما زنترجي که وبرهندي ما قرار ده هنجي حوالا اقتراح كرن الحزب الديكو ام بين الناف حكومتي ده ما قرار ده امنين الناف حكومتي ده چونكو ما جرأت ده خلق جاده سؤالا بكن اوه پارتوانا کپناوی و تینا صرف کردن چلت داد. اوه پروژه بوا توصب سقطی چند. اف خدمتگزاری نایت پیش و توصب پریوت چد مقارنه بکن قل جهدی. ما حركك نبس يعني تثقيف وعيك خلق جاده ولكن حتى حزب الديجي اديناشن اهمالا وان تشتابه بس بسياري او اوه نا التويرد راوستا يعني زلقلتما طبعا بو هنده کسا اف پیدا برنا و جرأته کچتکی گلک باش بی وانا پی خوش بی زیده تر هشتا اب وانا یک دنیا سؤال دیه تاین هشتا او حس کن تحدا وراندو حزبا بکن و سلطه بکن و دا صلاته بکن و هش پی وانا پی خوشه که ام زیده تر بچین بحثی نقصانی ها بکن بس امنو که فرصتك معايا وممكن ظروف بيتا و انتخابات جديد شبت الظروف جديد ام بچينا و معارضه ام نه هاتينا بو حكمتي كا بس بو حكمتي بينو ما برنامجه که هي ام چاو خدمت وی برنامجي باشتر بكين بس دي چاو چي اپوزيسيون دا وچينا هاگلك حزب اپوزيسيون بو ام بيجين وقت که ناف دا سواد دا جاره كدي جل جاره و ديمقراطيات احزاب من اوروبا جاي من جل جاره هكر ام الحكومات دا بين ما قرارك خراب دا هكر نوكا وزيره ما قرارت خراب بدت از درخ نجي گرم چونكو مدوت وی کلتوری بینی دی جواب بو خلکی چه بید دی جواب ما چی ام دفاعش برنامج خود کین هکر از بزانم وزیرت ما اداء خوب باش پر و نابد حق وانا هکر من رخنه جی نگرد هنگه دی یعنی اول تشتک اعتیادیه بس هنده جارا خدمت مواطنی خدمت ملتی باشتر تیتا کرن تو ناف حکمت دابی وقتی تو چیت ناف حکمت جیدا اول جزء کش عرف دنیای تو دیچه نفس حکمتی تو دی دفاعش قرار حکمتی دی حتی نوکا و چند هی و شش هفت هی و هم وزید ما فقیر بدنگن ناخ من خلکت گوتن بوچی بدنگن نوکا این بینن بوچی بدنگن زور جانم هم صدا ام و پیوندی هم ارگینش میشه سریع لیکاک ریبر کرم که الو دنگو سر چاود میکرم که خیرات غانه تسکین دست بشیر برنامه تسکین زور سپاس کاک ریبر سبارت کو گوران شک دارید حکمت داکیری کاسچه و بله دست خوشی لحظی که شک دارید حکمت داکیری و جوه که همی آتت بس ما گوران دیف ناوه خونات و که گوران گوتی هم دین زاده اما چکینو هم دمو چادو باشه هم غاد نت حکمت دا خرابتر لیاد اوشه بین دست شریکش دست خلاطه که منه بیا گوران ثابتت ناف حجمت دمن جا قرآن بدده دا وضع باشتر لیاد و سوابل عنکت خرابتر لیاد امی بیداری نوجه دیف چون اگه سرخو و بدون تدا بکن بخدنا برنامه سکوید بدون که کچت کرد دیفی برنامه بره بچن جا رای پاید زور سپاس بوده کاک ریبر کاک خواد کرم که کاک خواد کرم که هکر سر چاوید من کرم که سر چاوید من پیشکی و خیرات می کاغو شرعه بدکم زور سپاس خبر کاری پارلمان من لعدای کاری پارلمان وقوع السورال في وزنوی گوران زور رازیمان بلام که وزنوی گوران بزداری حکومتی فیر اما علیه کی زور گوره بو و دبوای بزداری نکره ام خولش هر با اپوزیسیون بمایوا وکاتی که بزداری کر اوان کارنوشیوان خوی فرموی اما وزارت ولگنی اوان نک وزارت ولگنی وکو وزنوی گوران نك وزير يعني ما بزاري حكومة لكن وكو وزارة ولا نك وزير بل كو وزير شان ولا قلتوا كاتك سن وزارة بزور نوي قران درا اوان الو دلائل قلتهم بله كرم كاك خبط نهاشته يا كاك خبط بله فرمو غير لدن ما بله زور باش اوان کاتك وزارة كان ولقتو وزير كان ايش كاري شي بدستيني وكوبون من وزيري پيشمرگا ناپلاني برپرسي حوارتان دانه ناپلاني جمع جوله بهيزي پيشمرگا وكات هيزي پيشمرگا تا استشار دو باشا بشي كي لجر د صلاتي پارتي بشي كي لجر د صلاتي
يشيكيا أما وزارة والجرتين كي واعد وزارة والجرتين يأخذ وزارة دارائي نوي قران وزارة دارائي والجرتوي جورتين قيران لنا وزارة دارائي كالفد بارلا قاسكانا نبو لبانتكانا نبو زور سپاس بوده کاک خباد ده باب سمیری جی ورگری باب سمیری وار باش بلا بنا برست دیگه باب سمیری کرم که اصلا زانم دنگ باب سمیری بله کرم که شاکه کلابنام نگونه دوزگم زور سپاس فرمو دست خوشی بزرگان گوران که حتی زیاد مناظر دانید بوجه و موجه چونه بله ما از افنده نیش آمده و مازانی بگذاری که چند پاره و چند سیت و چواکیت مانه گلگه بله بله سپاس هر اوه باب سمیری زور سپاس بوده ما مستا ام بیشین سه پیوندیا دا ایکی ام بیشین دستخوشیل هوا کریه دیشی سر رای دستخوشیه لی خالت لاوازی جیب هوا و دیار بود نمونه ات بیشیدن حتی فکافه او وزارت بو بزاوا گوران هاتی ندانان تنی ام بیشین ناوی فلان کسی وزیره لی اما کار بدسته و داینه نمونه اینا وزارت پیشمرگی حتی فکافه نشیا هیچ کارکی بکتن وزیر وزارت دارایی و آبوری حکومت حریم کردستانی بیشتن مازن ترین قیرانات نافواده که حتی فکافه نشیا و قیران خلاص کتن همیجی طبعا ده ام بیشین برپرساتی بو وزارت بچیدن راست کارن باش کرد بس همی داخاز الهواتی دکن کو هین وکی بری بانه یعنی اوه هر سرویت زفری که کن بیشین آست جماوری ما مستقیم آست جماوری چند ضربه وکت باشی ضربه وکت ام بیشین لاواز کریان جن بیشین کیف خوشک بو خلق دیار کرو خلقک برا قناغه که دیای جیانه ایدیم کفتینه معدلی طبعا استدقى هم قال سباسي حوالاتكم براستی اوید کاک سعیدی گوت کاک ربری گوت کو هکر ما با اپوزیسیون چتر بیم که بیا شریک حکومت دا صلاته طبعا ام حکومت دا شریکین بس شریک قرارینه نه شریک تشتیدینه و اف حکومت استمرارك هي أفا 23 ساله هي وأف خرابي وأف وضع خراب دو هزت بيشمرگي هنا دو إدارة هنا خدمات باشنين معاشة بنديوارا هنا معاشة سچار خانه نشيني هنا يت نا قانوني هنا أفا حمي موجودة وهبية هاتنا وزير مالية برای خدای تقریبا 27 مليار دولار اف وزارت دين داره الولايات كي هو دولة من ام ما ميراتك بومهاتي دو مؤسسات ما ظن ما يتقرتين هر دو مؤسسة تقريبا يتكش كاين يا وزارة مالي ووضع مالي يا كردستاني قالك خرابة ووزارة بيشمرگيجي الآلة كده ما دو هزي جدا هنا كل بن دا صلاة دو حزب جدانا وأمل مقابلي شركينا أفشرت توشي ملتي بيا نهدو توشي فاندو حزبا بيا توشي من بيا توشي تابيا توشي أم تيدا بشكين أم نشين بحثي حكومات يجي بكين بحثي برلمان يجي بكين وبحثي بوزيسيون يجي بكين أم وضعكي خطر داينا راستا قالك نهات يكرن البرچاو نينا بس از باورت كم قالك جهات يكرن كو بحث نكرينا هند جارة ضرورته خصوصا هكا الوضع كردستاني اف اصلاحك وامتكين حوجيويكو بارتي كتيجي تعاوني القلمه بكن حوجيويكو او القلمه بين المسالات اصلاحي وريفورم تجي هوانا ابو اصلاحي افرد حزبين كو جانب هكر بشين اصلاحي بكين الوزاره بيشمرجي ام نشين وي اصلاحي بكين هكا بارتي كتي تعاوني نكن برهندي مصلحتهم او ام اصلاحي بشكل كي بكين كو جارانتيا بكت اكتي بارتيجي هر دو حزب دوا هر دو وزارت دا جناب تاماجه بيكر كو هكر هين اصلاح بكن او قال نبن اصلاح نايتكرن باش هر دو حزب دوا هر دو وزارت دا چت كان با كاري و چت با هر دو وزارت فيجا هندك تشت هي انا شنبيجم بس هندك تشت دي هلم بو وزير بيشمرگه خو وقتي بيتا بيش او باغبت بس از باوركم قالك شو الجهات يكرن يعني هكر با تخيل بك افشرهات بن
وعلاقات وخلافات بين واندو حزبهن دابن ووزارته بيشمرجي وكي بري أبتن يعني دو جالك وضع خراب تربت جالك جي يعني اعترافه عندك حوالي هر دو آلاجت بيجتن دوري بقراني الفي فترة كو يبيا بفرق كوشيايا شولي بريفا بتن وبشت بيش في شري نهلت ببتا شركي نافخوي أفا دوركي دي التاريخ دا باشي بمدر كبت كوت چند دور هيا راستا مناشيايا وي إصلاحي وي أجندا إصلاحي يا كو مدفيا وبدلما بتن ما چك بس ديسا قالك چبي يعني پشتی چند هیوکا شری مشیا قناعت بهر دو حزباجی بکین کو بکینه برنامج و قرار پارلمان کو پارلمان و قرار 18 و 19 کن هزت نشتیمانی هزت پشمرگه بکینه نشتیمانی معنوی هر دو قرار دانه کو اف هزت هنو کنه نشتیمانی زور جان ما مستمده ام بيجين ايكي كبيراين هكر ام بحثي وضعي دارایی بكين یا عبوری بكين الدرجه هي سال 2014 دا ام كفتينا جير ام بيجين هرشاك قالك امازن كو او بحكومه العراق هم بر هريما كردستان قارينا برينا بوجي برينا موچي خلقي اري بزاوا گوران چه کر هم بر وی چنده چه ناراضی بونک دیار کرد سردان ام بيجين کرن بوه که کو اف کشه بیت چاره سر کن رول بزاوا گوران 2014 هم بر وا کشید کو حکومت العراق فدرال بو هريما كردستان كري رول وی چه بوه رول وزارة بزاف قران وقتي بدي حكومة تشكيل بتن أم اللي هي بيا حكومة تشكيل بوني بي برندي وكي حزب ما دوركي وصانا بيج بليكو أم موقف يجي ورقرينو ديجي ويبينكو ملت بيت السزادان سربي أسواسيوم ديجي حمين واختاجي ما أم ديجي قرار حكومة بغدادين بس وقتي مع وزارة المالية ورقت جناب وزير مالية القل كاك نيشير وسروك وزيران القل كاك اشتي هورامي وها والدي سفر كن هم چونه بغداد هم چونه اجدر و قرض پیدا کرن القل جهات الدي او کرن قلك شول کرینه يعني حتى نوكا چندين شولت مازن هات يكرن كو بو كم كنا في ازمه بس اف ازمه راسته سال 2014 اف قرار دای بس قرار نه مفاجأه بی بری هنگ تصعید هبی بری هنگ خلافات سر سیاستان هفته هبی کابینا هشته چندین جار کمبین کرن و کمبین وانا ناجح نبین اوید هب بری مهاتیه کرن و وانا تصورت توقعت کر کده حکمت بغداد قرار که بس پاشکفتا هیوکه معاشا هیوکه نکرن يعني ملت برنا آل شركة توشي شركة مازن كرن قال بغداد بيكو تو خزينة هيفكي معاشي شي بدي باش يعني أفا أم نا إش بيدا صلاتي أنشق إش بيكو وزير مالية منا بشيانة اف مشاكلتها قالك بري ما يتشابين وقالك في مازن ترن بس امجي وكي حزبك النو بجدار النوف في حكمتي دا ادفيت ام محاولة بكين حل بكين فايدانينا ابو من حلنينا ازبتشم كاك ريباز بيتون بيجد والله خطا اشتي اوراميان خطا خالد دوسكيا بري نوكا خالتي وصاتشيت بو بري نوكا مديد قالك ريب بس امنا الحكمتي دوبين بلي هنا حكمتي دوبين قالك ريبونا وصاتشيت بو ما مستا يعني ريبونا وصاتشيت بو خطاتا وبالكو برلمان دا وبالكو اجدار ومظاهرات نكرن سرا هي وكي تاخير وموجي ما هم يادي تشيت بو لي افن بيجين صالك بو موجه نبو يان كيم بو يان بيجين چند تاي هشتا خلقي نيفا كابتر يه هيفا 11 ورنه اي بس چبكين يعني ما وزارتك ورقت 227 مليار دولار دار بي و چه پارت خزينه دانه بي هندك پارل هر و هيك جماوري نشان ضغوطات چيبن ضغوطات الكبكي يعني ما ضغوطات البغداد يهات يكن بسبب اتفاقك السياسيه وبغداد وكاب خو مفلسه ما محاوله كر الحكومات بتشين قرزك بيداكين بس اوجي مشاكل خويتين امنا دولتك سر بخوينا امنا شين عندك اشكالات او هينا عملينا بس او قرز جهه كتشه بتندي دي هاركن يعني هنگاوي قالك جديه هاتينا كن يا وزير مالي كري او اكو ما او بارد كو بلاش الدانا كوچك فلاني ودانا في مؤسسه ودانا في ما وراوستاندين
اف دابش کرنا 43 صده بوفيري و 57 صده ما افاجي راوستان حمي بارد كردستان حكومة صرفت كن ما امچين اوید کو بندیوارو او موظفت بندیوارو زیاده معاش وقت اما پیدا چینو یه معاش قایمه معاش گلک کمد بت سروی اساسی گلک هنگاوت مازنیت عملیت هاتی نکرن بس نکافینه اف از ما گلک مازنه و روجی زیاده تر بت هکا دوهاتک نبت طبعا کم بینا نفتشی ده تأثیر سرها بت بس اف از ماش بری ما بوما هاتی و ما یمیرات گیری و جنوکاش شه خوب سر ما بشکنن اف گناه یعنی مستمده وزارت هم بجین مالی وضع مالی هیلین چینه وضع پاراستن و هم بجین یه پیشمرگی بزاوا گوران چه رولک هیا ویگا و همبر اوی کیشا کردستان بگشتی کفتیته دا اف تیرورا که ابروک بری خدا کردستانی سر رایوی چنده وزیر پیشمرگی اش بزاوا گورانه هوا چه رولک هیا وزیر پیشمرگه بزاوا گورانه بس وزیر پیشمرگه نه وزیر گورانه و وزیر همی کردستانه و رول همی وزیر امواد بیجی بله وصایجی درسته بله درسته بس او ام یعنی برهنده سوالت اب چکی او یعنی وکی بزاوا گوران عمل پشت ملتی و پشت پیشمرگه نه و ام آماده نه ام همیجی خوب خش بچین هکر حوجه بتن ام دی خوینا خو ولات خو پارزین اف شرک گلک خطر السرمه و ام آمادينا هرچی خلافات معين القل حزب الديجي آمادينا بخي خينا آلك داكو ام بچين ملت خو سر بخين بيشاري وما برنامج ما نموناجي هيا ما قالك حوجها بتكو ام اخو عاجز كين اعتراض بكين سر مسألة حكومة اخوجية سليمانية سر مسألة حكومة ونبينا نهلانا تعينا موظف دخول وزارت هم وکی حواله کی گوتی هم ابتنه وزیر ما ورگتین بس ما وزارت ور نگرتینا افتها جهت نقدینا جهت اعتراضینا بس نوکا ما قرار دای في حالتی ام نشین پشت خوب دین حکومتی ام نشین پشت خوب دین پیشمرگه دوره ما وکی وزیر پیشمرگه او کو سلاحی بو پیشمرگه پیدا کرد فیشک بو پیشمرگه پیدا کردن اداره جبهه بس طبعا شرکی مزنه و شر حمی آلت گرتون جناب سروک هریمی کاک مسعود بخو وکی فرمانده گشت حمی ازی پیشمرگه کردستان اول سر جبهه وزير ما قالك بنزيكي القلبي شولت كتل حمي قرار جيل حمي او شول وزارته بيشمرقه بيشجريو في شريه وحتى انه كشايب بس مشكله او افيت هدو هز جدان قالك جاره باخفتنا وزيري ناكن قالك جاره قرار تنفيذ نابتن وابا يبيا اليشكي مازن ودفيت ام مناقشه بلند و گوره مازن يعني یکی خلقت مازن نه که بيجي کو بسر یک دو هاور بکن بلکه بهدی چه مصلحت ملتی چیه ام بچین ما امشین مشکلات یکینو باخوین بحثی و نقدش حواله کدو بگیرین داعش استفاده لیب کت اوید هدوجمنت منه ام دائما باشترین و جانترین رسم بو پیشمرگا دروز بکین و معنویت توانا برس زور جان ام دیوا هر دو پیوندی ها برگرین که پیوندی این دیماینه کی گلمه بو؟ کاک شیرزاد کرم که ساله برات حاله باشه سرسریم سرچاو بن فرمو برات خیرات نام مبانتت کن دستی که زور سپاس بکنم خوش شد در فکرم زور سپاس کرم که کاک شیرزاد برات بتسبتی صدر رئیس سنده بحث پیشمرگه کرو و رول قارتا بزاف و آن زاوا گوران بلافدا اره حتی نچه وابخو خو بخش هنه الفنجر 1000 کیلومتر گرتی بله هر افا بو یاد تو نبیشه وزیری ما وزیر حکمت که ویجی ورگوتی من گوتی بله کاک شیرزاد من بیت اسوکی سیده گوتی شای سری رابش کنم سيدا جي بيجيت وزير حكمته اللي أزد بيجم أو وزير حكمته هر حزبك بيتن راس لي حكمته ليش لا فلان حزبي بهات يا بالي وراو كرن وبوا وزير بالي كرمك بالي برا نسبتي بيتشانده أو نشيت وزير نشيت سر 6 محور دا
امر همی عملیت دینا طابق کرد هر محوره که سرپرستی کاره که هی یاد ویجه ما ای که هی امر بیجینه رای ترکان یه که سرپرستی شما گید کتن یه محوره گید کتن و حتی نتاش کابز آبا گوران خوب بخشانه یه تار توانا یا یه زور سپاس بوده کاک شیرزاد بو چونا تگهش زور سپاس ام دیدیم های پیوندی باب نوشداری برگریم باب نوشداری ای بار باش هکر کرم که باب نوشداری الو سرسری من کرم که السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله فرمو باب نوشداری دم باش و خیرانه میوانی پیوسته سرسری من فرمو سیدا سر ظروف طبعا ازمات خاصة من بشيء سر ازمات مالية أولا أزمة النقطة دستيت وهطاغي جوي هر أزمة نبيل والشفافية تخشون وفخشون وأول بجاء تكرنه هذا بيا سبب وأن في قضية باحتياط من هذا بيا سبب وأن بجاهي هندي كما وكيف بجين قاسقة بطل هبي طبعا أنا کابینات شارده چون که هم ظروف دیگه قبل دنیا چیوی تیم جاره دوباره بیارن دو ماه کردارا که بیشن بود دنیا هست او بر دنیا خیلی تغییرات الموضوع چیوی و که بیشن نه بس از خوب بیشن اگر اختیارم بو سیده اشیار که چند بیشتن اف ظروفه وكي ظروف مصرية وقت اخوانها تسر حكمه والدولة العميقة هاري كار نبي اگر سيدا سرزيت واقدم حتى جاش تحدي يكون في قبل مفردين سيارة بيجبو سيدا رأي وشيء دخول حكمة ديكيشن واگر بدأت زرايبت بيش مرقى چند سالة ما كنت ظروف تزار ما ارتجانا جفتي ظروف تزار وما زيت لنا بيش خلقي داخل الوزارات ومالكي وهر بحكم حد بالصلاة طبعا ممكن مثلا كم جرى عند حكمتك وشيء بريلو جالس الأزمة معارضات إذا هذا نتمنى أنكم خطأ جاتونا إذا جالك ممنون زور سپاس بوده ما مستمدی کردی برسوا برادر دین چنکو بسیاری نگلک مانا وقتی ماشي گلکی پلازید چیتن کاک شیرزاد بحثی ام بیجین هبونا خو بخشات کتن بیجتن لا انگریم بزاوا گوران اری خو بخش اتناوا هزین پیشمرگی دهنن بروک اینجا پی برای 5 ساله ما گفت اف هزی پیشمرگی کردستانی چنا ببنه میلیشیات و ببنه هزیت نشتیمانی هکر ام بچیند وی شریدا اما هزک بخو چکر با طبعا مگل خو بخش هیا مگل پیشمرگی هبی از بخو یکش پیشمرگی مگل حوالت ما پیشمرگی هکر بیت سر دفاعش کردستانی از قبیل ناکم کسکش مکرتر خو دینت بس ما باور بوینینه که ام هزکی گوران چکین من بیا و ام نابین و ناکین ام همی هزت پیشمرگی کردستانی که بیا خود دینین و مگلک حوالت خویت هینت نوفوندا یه چون ما شهید داین ما بریندار داین کسیت مایت هرتین و جا او خفتن است سوالکی غریبه یا مادم هکا پارتی هزک حبتون و ایکتی هزک حبت پاکا هزا گوران ما باور بوینینه ایکتی پارتی جی هزا خو حبت ما باور به اف هزا حمی هزا کردستان ببتسر بهزا وزارت و پیشمرگی و بحکمت کردستانی و هیچ حزبک هزا خو نبود بر هنده ام شوی منطلقی ام قبیل ناکین خو فیشک کیشی راکین بناوی گوران بر هنده بس ام پشگیری و پیشمرگات کین و اندامت ما الویری هنه حوالت من الویری هنه ما شهید داین ما اوید داین و بس نه وقت مزایده ما باور به هيك وف شراب تنب ملاتي تتكرن بحزبانه تكرن بس خلق جالك بيجيت ما مستا راست ابوتت بيجي بسياره كان بيجين كرد پرورانه يعني بيجين برسده کا كرد پرورانه او درسته بس ناوا ام بيجين جاده دا هر دی بيجيتن دهيتا گوهيتا تو چيكيري دی بيجيتن بزاوا گوران كسنينه ببيتا پیشمرگه يعني هشتكي وصانينه تنی ام بیجین دنگک بو خلقك الحكم کردن اینان چو ام بیجین وی رضا کو ویگا وی دنگ نینه لو اوا مبرر بخو ابيب مبرر بينن اوا طبعا دعايه ودعايات حزبي ودعايات هندك خلقت كوش موضوع تنا كانوا محاولات كن قوراني بشكنين اصلا اوا نراسته ما هزت ما حوالت هين ما خو بخشت هين النوب پیشمرگادا و نوف حمیادا و یت هین ما دنگت نافوندا اینا یعنی برای خدا دنگ درت هزت گوران ناف تایبتی چند بین اما دا بزانی کومه هنه ما
بسياستك مام عمدي من باور بينينك وام هيزا خو تشيكين بس ما تشجيعها بلد خويت كرين وقالك جي تشين بس مع الاسف بورتي كتي اف جبهه كرينا حزبيه كرينا يخو هر محور يكو محور خوي هي وكاسكش محور دي قبيل نوكت كاسكش عندما يدي قبيل نوكت باش فچاو هوا وزير بيشمرگه قبيل كرماده ما فرد جبهه بونه با حزب ما جزء كشويق اتفاقي كو مع حكم شنت نوع حكومته دا كو اصلاح شبتن وهر دو الجي متفق بين هر حمي متفق بين هذا ازمونك وقالك ومازن اصلاح كربا يعني وزير بيشمرگه اصلاح كربا طبعا ازمونك ومازن وديكتجي ام ديكينجي هكر بزاني نتكرن وام بزاني فايدانينا مودي ام دي دست الكاركيشن ويغابي هكر چ ام نشم بكين مودي بوچ الحكومه كدابين كو ما چ دورت دانا بتن بس هكر بس حتى ام جهنا وي قناعتك وام نشين چ بكين هنگه دين سحوكين بس نوكا ما باوريا ما ابوي هيك وام شين اصلاحي بكين ام شين وبارتي وكتيجي هردوك جي متصل حتى نوكا متفق وملحن كودي اصلاحي كين بس قالك خابه نل سر في اساسيه بس قرار در كتي البرلماني كوبان اجتماعي كنا هزي بيشمرگه بياما برزقك مسعودي وحفت خالي هم بالضبط فيت بيجتن وهزي حزبي جنابت هبت يعني مجالك قش تطوري باش في مجالي داية شكري وأز باورتكم دي باش تربتن خرابت النابت بس بلا عجلينا كي زور جانا ما مستعم بشكل ويب دير كبين وقتی ما بردیم هایی که وشیتا که جنابی تبکرتی برسه بیدد پروژه دستوری هریما کردستان هن بیشن خولا بوریا پارلمان هریما کردستان بزاوا گوران گلک بزاوت کر گلک دنگوی خو هن بیشن بلند کر بوه که کو اف پروژه جارا کدی بیتا و پارلمانی و بیتا و همواترن يعني خالد لوازی دهنا خالد باشی دهنا بتر بینه و قوات کرن وقالك ام بيجين دنگول سرابو فيغا فيها كرتو سحكي يكتين اجتماعي ام بيجين دنگو كيكو دنبو دمي بحثي بيچنيتت كو فيتن اف بروجه وگريتوا ام بيجين برلمان هريما كردستاني بوچي بزاوا گوران سبارت في بابتي خوب ام بيجين بيدنگ راوستا ايدي بحثي دستوري ناكتن كو وگريتوا يا نه وگريتوا تشتكي گرين لا وصايا بالعكس ام بيجين بس وكي ما قلتي ما اسلوبه ما يهاتيا غورتن بس نفسي هدف ممنوع تشين سربكينا كانوا كأمت خود حكومتي دينا برلمان رئاسة برلمان دست ماده برهند يكتيجيات حكومتي ده برهند يعني يكتيجي نفسي تشتا بس مثلا ام نوف برلمان ده ادفيت بتوافق فان شولا بكين بجهه كطرفه كي بتشتو تطبيل بكتون دوله بقطت دي سر سروك برلمان ما جيب كابت ما باورك و اف دستوری که هاتی پیش معولی ما قلتی خلطی تدایا نه دستوری که مناسبه دستوری که گلک اصلا 24 صفحه مقدمه که دیرو درجه حوجه چیه دستور امریکا 7 صفحه دستور ما 24-25 صفحه يعني بوچيه دستور كي هندا مازن وقالك تشتت نواز حتى دا قالك تدايا وقتك يهات نيفاساندن هيج تا دستور عراقي نهات يجين قالك نوكا خلاف قال دستوري بس افح وجيبيك وام بيك و باخ بين برنامج كي دينين لجنه دينين مناقشه بكين وان مناقشات قانوني كو قالك تشتت تكنيكي تدايت نوف برلماني داناي تكنش در و بين كرنو وقتك بين نوف برلمان بس حتما ام حوجي دستورك باشين ودستورك باقجين وامل قلبين كوبيتو بيت عمار كرن چكو اوي نوكا نكافيه زوجان ما مستر پیوندین هوا ام برافدیم هایی که چین پیوندین هوا گل ام بیشین یکیتین اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان وکو بزاوها گوران وی سردمی هین چواد بینن قال باشد بينين ام نزيق بينك هاي اتفاقك هاي نضوجك بيدات قالك بناء خدمته ملتيه يعني ام اتفاقات ما قالك واضحين قالك علنينا ما اتفاقات استراتيجيه قال هيك شوانانينا بس ما اتفاقات جديه انا قال بارتيا ما اتفاق هيك ومبيك بجدار بين حكوماتي دا بسر برنامجك اصلاحات بكين قال لي كتيه ما عينا في اتفاق هاي ما اتفاق هيك الحكومه الخوجيه سليمانيه وما بيش بكافي وام هيفيدارين في مناقشه زيادتر بكين طبعا خلافات دي هابتن ام حزب الجداين ام اتجاهات الجداهنا بس نوكا از باوركم اش حمي وقت زيادتر ما بيونديت ما قال هر دو اولول قال ديجي قالك باشا واز متفائل مجي يعني از باوركم ام وان علاقات باش دي منزقبين
دبکارینین کو خدمت ملتی باشتر بیت کردن. بسیار گوران الدهوکی خوبه کو چید بینید ما مستا خوبه کو اپوزیسیونت بینید خوبه کو دا صلات ام بيجين قال لاين اندين سياسي بينيت خوبه کو چت بين ده چرول غير تن فارزگاه دي زاد اما و يعني مشكله الدو که ام اقليتين حزب دنگك ما قالك نينا بس ما هي ما مقعدك هي الانجمنيه محافظه دهوكي وما مجموعه بشجيرو اوت هين وما بيخوش ام بيشجيرو في حكومتي بكين ما بيخوش ام بجدار بين تدا ما بيخوش حكومته خوجي دهوكي جي وكي هبليري وكي سليماني بتفكرن و احتكار هیچ حزب که سردانه بتنه و نه مصلحت و ملت دهوكي بخويا جي ما بيخوش ام في حواري بر بيج و ببين و اتفاق بكين بس هكر جماعات نهلا وهم عم شين دوري خوب ببينين الفيري وكي معارضة كي وام بتشين سر وشولكين بس از باوركم حتى نوكاجي ما اتفاقات ما اتجاهات ما اوكو ام بجدار بينو از متفائلم دشين بقين اتفاق كل البارتيجي السربية چندشي ما مستاو زور برایس هشیار عابد برپرسی بزاوا گوران پارزگاه دوکی زور سپاس بوده گوتو افرو کمی وان بوی گلمه و برسردانا وان پسیارا روی نشتنت گلتا مازنیه گومه گلک سپاس یاد کم سپاس گودارت واجد کم زور سپاس بله بینرین هجا و خوش تیوی به چند هم گشنه دیماهی که خلق افرو کش برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان هیویا منوه امشیا بین پیچک خدمت هوای هجا و برز بگیم تا امو هینو خلق که آدیافی برنامه جیر چاو دیریا خدای ماسن دابن خاطره